Allah berfirman tentang masalah lampau. Kento bedesi berak. Bedesi berak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Coba. Mun sarra masuk akal. Dharra ni seberak. Orang yang sedekah di dalam keadaan rezekinya lancar, ban keadaan tandi apa? Sedekah. Berat ya. Mangkan sedekah nih kan, sarang Nabi, paringi sedekah terkecil. Napa? Korma setogel. Mun tandi, mesem bayi. Bah, mana pulang? Mesem nik begini, mesem bian. Senyum roh, smile, semil. Badening yut. Ning TikTok nu semil lah keluar menurut bade semil. Semil reng macure tang tatang kero. Smile embian ning misem wala tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kau pernah meremehkan kebaikan itu walau sedikit. Makai kun ban misem. Ba misem kor perpan bedoreng. Cari ngedang apa lah cerek gi dari pese cerek. Lepas tak misam sukan ngomong. Orang kan mengucap, ya Allah bi mak pahon dem melondur kana. Bilir ya saya. Set iya saya ojo kan ondem melondur. Misam Nabi itu kalau bertemu orang tersenyum. Alhamdulillah. Keng debu nagus baha. Reng bini saya bagus bini misam judes. Mun kareng laki judes. Maletaan roh, pulang ring laki re, bagus perasaan kau nami. Salam isam pangoca, ndak re, mereva. Thank you Allah. Tore, kamu si pondok de sambian, ampon. Sambil kiki dikit malam, kamu masih kalang kok ya. Apa tahajud, apa puasa Senin Kemis. Lah, puasa Senin Kemis, kurumbian mau tak apa saja kok nak koreng apa sah. Salah tak tahu apa sakit kok nak kok. Mana apa sah ya le? Iya, apa tahu Senin Kemis, singa kili pun le. Salah tak apa sah bagi kok nak koreng apa sah. Saya nggak ampun. Kama ba? Boleh betul. Beri jalan. Bar kan to ba? Allahu Akbar. Amin pe apa kor kan? Allah. Lebar, monggo. Beri lebar. Dah ba. Beri lebar. Ba. Ke kanan apa ke kiri ya jadi. Ba. Ai. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Tenang. Ini ujian tenang. Kak Dito. Beri lebar. Nah, nikah ba. Kanto ba. Lanjut. Terus kanto ba. Kanto. Oh, kempoi dateng. Oke. Allah, king. Allah. Launan. Alhamdulillah. Mayu bombong kita abidatu sekeluar kanak mer. Boba. Abang bah keluar gantong set. Tak ada pidato na sekali. Wes, ayo lanjut Gi. Kita ambil begitu. Kengguli setong. La haula wala quwata illa billah. Kula setong
Kule setong yang diangan-angan makin banega. Kita masyarakat segending boneka apolong. Ben di luar tisa kadit to si apolong makin. Kule setong sengan bangan. Samian nalekana salat tarawih, nggih. Bada imam si doa tarawih. Di dalam salah satu doa kan itu bada kalimat wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Coba. Semoga kami yang sholat berjamaah malam ini yang tarawih, semoga berada di bawah bendera Nabi Muhammad. Di hari kiamat. Kula mikir, ni kemun pas kapi berdengi bendera Gusti Kanjeng Nabi, pas pada masuk kapi, pada rombongan kapi. Ni kejak saking kapao, jual tebesan. Tetilap secelok semadan norok ke si manis. Paju kapi, Pak. Masuk kapi, Pak. Pas berada di bawah bendera Gusti Kanjeng Nabi. Tapi, ya beda tapi nih, tapi kita semoga memang pantas untuk ikut. Bukan memaksa untuk ikut. Karena kalau memaksa, guru ki beda catat lagi. Macam maksaan apa? Apa jang ben? Tak kenik kagula. Lu mau di sana. Alman maksa ben macam maksaan apa? Apa asa ben? Lembok pernah meler. Tapi beda orang wah langsung lulus cet pah. Verifikasinya udah lulus. Ada sana. Sok. Si. Senorok molotan di masjid At-Taqwa nyelodur kapi. Pahatanya sekanjan. Kayak muslim noro ya. Mak tak ada masih tak. Resiko ya. Orang tukang ngabantane risiko. Anapa? Ni kemon gula saya kebentagu lepas tak ilakonin salah setonga. Ku laku gula bakal yadab bana Allah sebelum orang senyempa berhala. Berah. 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 Tapi maaf ya Pak. Tidak semua yang harus saya katakan itu sudah saya lakukan. Karena menurut ulama, mun orang lama lahir ya sebelai kutu mari lakoni kapi dak ring malai. Betul? Tapi mun gula sambian bara Rabu malain, tapi ada beberapa yang tidak dilakukan mungkin karena faktor ketidakmampuan, tapi istiqomah dalam satu bidang atau 2-3 bidang, kali itu tidak masalah. Tidak ada masalah. Mengapa demikian? Karena gulaban sambian melo kenjerna nutuakin kebagusan ke orang. Mandalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Siapa orang si nutuaki kebagusan, jadi oleh kenjeran orang si alako kebagusan. Senegal. Tapi kutuba destata saaba ni ke istiqomah dalam bidang napa? Umpatay laku ni sukali kun malay manolo. Itu kan iban Allah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun? Ba ni jiri para kun tahu nyoro orang bagus. Tapi ban kalau pai ka ban tibi, ban better maja kitab, ban better sampai paham ban kitab. Ban apa tandi akal? Kabur maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah tu kecek tu kan mun sampean kun tahu abenta tapi sampean tak tahu mana lako. Berat ke? Berat. Kayak mun sampean jarang kun ngindingakin. Risiko tak pada raja, mun kadung selamat dan bersabenta. Anapa? Siapa entah tak ngamal laki, saya bawa ngamal laki. Hari ke? Nyorot daripada sing ngunceng. Tak nyorot risiko raja. Selesai dah rumah. Harus melakukan. Mangkadu gula sampai semakin ni. Tak langkong nyon seporah popong ni ke nak kena YouTuber apolong. Ada kan deriman YouTuber. Omong nak kena YouTuber apolong. Gula ni sampai semakin ing dalam pikiran. Cepon gula dalam pikiran. Engkau ni kutu nyari amal lain selain pidato. Masa ni kah? Sebab pidato ni jelas pola.